BRICS family has an important role in addressing the key challenges of the Global South in partnership with like-minded emerging market economies. Umengameli uCyril Ramaphosa usembizweni yeBRICS ihlandla le-16 lapho kuqiniswa khona isebenziswano lamazwe ngamazwe. Kuboshwe abantu aba-11 lapha eDwefontein babukene nemacala yokuphula eminye imithetho ye-Immigration Act yaseMzansi. Amapholisa weMpumalanga ngokubambisana nebomnyango wezangikhaya babophe amaphandle ali-11 angasisemthethweni e-Iindaba kweDwefontein eMpumalanga. Zomkhulu sisirhatsha ukusuka emzimkhulu wezokurhatsha eJohannesburg ngesiNdebele. Hlalela eduze uzibambe sisatshisa. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi imbizo yeBRICS ehlandla le-16 ilithuba lokuqinisa amandla ukwakha iphasi eliphephileko elinempumelelo nelingathathi ihlangothi. Nabekakhuluma embizweni yabaholi bamazwe weBRICS eKazan, eRussia uthe imbizo ibanjwa ngesikhathi lapho ukusebenzisana kwamazwe kubonakala kusengozini. Umengameli uRamaphosa uthi bazokusikimisa amazwe wephasi bona athatha amagadango amambala ekurarululeni imiraro eqalene nephasi nakuqiniswa isebenziswano lamazwe ngamazwe ngokulandela ikambiso efaneleko. Bewatsho nokuthi ikhotho yezobulungiswa yamazwe ngamazwe ikubeke kwakhanya ukuthi umphakathi wamazwe ngamazwe kuyihurwa ukukhandela ukurhayilwa kwabantu okwenziwa yi-Israyeli. Ngezelele nangokuthi ukuthula nevikeleke ephasini zombelele into ekufuze iphumeleliswe ngokuhlanganyelwa mamazwe wonke. The BRICS family has an important role in addressing the key challenges of the Global South in partnership with like-minded emerging market economies. Abosomnyanyi iRussia baqalene nokucinywa amazwe wetshingalanga ngenxa yokusahlela iUkraine. Umengameli uVladimir Putin uzilwele emandleni wedola leAmerica esolo lithwele imphanga mlibe. Uthi amazwe weBRICS asemahlelweni okuletha ichuguluko. The practice of unilateral sanctions, protectionism and unfair competition is expanding, and as a direct result, there is a fragmentation of international trade and of the market for foreign direct investment, especially in developing countries. Commodity price volatility is at high level. Umengameli weChina Xi Jinping uthi ukuhlelwa ngobutsha kwezakheko zezemali zamazwe ngamazwe into ekufuze bona ihatshiswe. BRICS countries should play a leading role in deepening financial and economic cooperation and promoting infrastructure connectivity. We should maintain a high level of financial security. Imbizo yeBRICS yanonyaka yathoma ukufaka hlangana amazwe ekubala kiwo iGibhite, Ethiopia, iIran ne-United Arab Emirates ngemva kokujoyina kwamazwe la embizweni edlulileko. Amapholisa weMpumalanga ngokubambisana nebomnyango wezangikhaya namapholisa wendlela babophe amaphandle ali-11 angene ngokungemthetho elizweni lekhethu. Amaphandle la botshwe endleleni yemloto e-Iindaba kweDwefontein eMpumalanga. Uyaqinisekisa umkhulumeli wamapholisa eMpumalanga uBrigadier Donald Mdluli. Namuhla kukhona roadblock lebe ikhona eDwefontein lapho amaphoyisa kanye nalaba be-Department of Home Affairs bazama ukulungisa noma ukulwisana nendaba yokuthi abantu babe khona eMzansi ngaphandle kwemvumo. Kuboshwe abantu aba-11 lapha eDwefontein babukene nemacala yokuphula eminye imithetho ye-Immigration Act yaseMzansi. Ungqongqotjhe wezangikhaya uDr Leonard Schreiber uqinisekise bona umnyango wakhe usule ukusalela emva kwencwadi zamavisa ngamaphesente ama-70 nabomazisi abayi-250,000. Ubeke ngalendlela nakakhuluma ne-SABC. Ngemva kokuthoma umsebenzi kwaurhulumente wekhomba kunamajuguluko amaningi enzekako eminyangweni eminingi ukurarulula eminye imiraro ilizwe leqalene nayo.
uSchreiber uqinisekisa bona enyangeni ezintathu ezidlulileko umnyango lo usebenza ngamandla ukurarulula umraro wokusalela emuva. In many ways, Home Affairs and the way that I inherited it is a department of backlogs. It's true in the asylum seeker space. It was true in the ID card space, and thankfully we've cleared that one of 250,000 within 1 month. We managed to clear that. And then, of course, in the visa space, there was a backlog of 306,000 applications that had been coming for a decade. Nakusenjalo nakakhuluma ngencwadi ezivumela izakhamuzi zeZimbabwe bona zisebenze bezifunde ekhethwapha ungqongqoshe ujamile ngelithi umnyango lo uzokulandela umyalo wekhotho yezomthetho sisekelo othi labo abaphethe amaphemiti kufanele baphathwe ngefanelo. Ungqongqoshe uphakamise isidingo sokusebenzisa iteknoloji emnyangweni wakhe uthi izokusiza ngokuqeda ubukhohlakali. They can extract bribes from you in exchange for service. That is why our apex priority is digital transformation, where we create a fully digital system that can be accessed online, but that is completely closed to interaction from the outside. Umcozululi wezepolitiki uDr Ntsikelelo Breakfast uthi nanyana kunomehluko obonakalako eminyangweni eminingi kodwa nombuso lo usesekthomeni yeke kungahabi kugidingwa. We should not feel the positive things of the GNU in the air, but they must be felt on the ground by the majority, in particular the poorest of the poor. Ungqongqoshe urage ngokuhlabisetha ngembandela yokukhandela iminyango nayifuna ukuchugulula iteknoloji bona ibe ngcono nokuthi amahlelo asetshenziswako akhambisana nesikhathi. Ikomiti yeParlamente ibawe umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi ukuthi wenze ihubhululo ngentshitshilo ezigcina zibanga ubukhohlakali nobukhwabanise emnyangweni lo ngehlangothini lesibonelelo sikahulumende sabantu abangasebenziko. Lokhu kulandela ukuthi abafundi ababili beUniversity yeStellenbosch benze ihubhululo lokuthi bungavikelwa njani ubukhohlakali nobukhwabanisi besibonelelo sabantu abangasebenziko esilawulwa yiSASSA. Abafundi ababili be-computer science benze ihubhululo ngemva kokuthi bathole ukuthi batloliselwe isibonelelo sabantu abangasebenziko ikibe bona akhenge bafake isibawo. Abafundi benze ihubhululo basebenzisa abafundi abanye abama-60 ukwenza ihubhululo bafumana ukuthi abama-56 kubalwa nabo batlolisele isibonelelo sikahulumende sabantu abangasebenziko ngaphandle kokuthi bona bafake imbawo. Abafundi ababili ebenze ihubhululo babizwe yikomiti yeParlamente ukuthi bazokuhlathulula kuhle ukuthi bafumene ini embikweni nabo wehubhululo. Njenganje iSASSA isemrarweni godu ngombana kulilwa ngokuthi kulula kakhulu ukukhwabanisa ihlelo lokufaka isibonelelo sabantu abangasebenziko kanti kubawe iSASSA ukuthi ibuyele etafuleni iyokuqala insombululo ezozibuyisela ekomitini yeParlamente ukuthi kungenziwani ukuqeda umraro lo. We're taking it upon ourselves to go and investigate, to find out exactly what this animal is, how far has it been in the space, and to an extent giving how much did it add up to our fiscus that is shrinking on a daily basis. Yes, Honorable Chairperson, that should not take forever. It can't be, because we're seated here, we don't know how much are we losing. The 30 days that you have asked for and do that presentation in a way that will satisfy the honorable members, but satisfy the 28 million people that the minister referred to earlier, that their money is not just being siphoned away into the pockets of the fraudsters while SASSA is not doing anything about it. Ungqongqoshe uyavuma ukuthi SASSA ibhalelwe ukuthatha amagadango mayelana nensolo ezinye ezifana nalezi ekhezavela. Ekhasini lethu leFacebook sibuze umbono wakho mbukeli ngehubhululo elizokwenziwa ngobukhohlakali nokukhwabaniswa kwemali yama-370 weSASSA. Nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Bezotya 350 zabantu 370 zabantu abangasebenziyo. That means ininzi imali abayityayo leya umabhogo. Amabhiliyoni kazangaka engathanga angarhelebha emphakathini nalapho kufuneka khona imali ukuthi ibereke. Impazamo kwaba bantu bakhupha imali yakwaSASSA
ngabo ababe sengxakini mabayibuyise ngokwabo. Umthetho awudlala indima baboshwe ngoba phela sebakhwabanisa. Mina ngifisa kwenziwe uphenyo olunzulu kubonakala ukuthi umkhonyovu mhlawumbe ngabe wenzakale kuphi. Abanye babhalisa besole ngempela kepha namanje isathi pending enye it's approved kodwa imali ayitholakali. Kukhona abantu abangayitholi imali ekubeni bayifuna bahlale babhalisa bangini. So kusho ukuthi lapha esasa lapha phakathi abasebenzi bakhona yibo abanika labafundi le mali. Ngoba siyayathi vele South Africa ukuthi njalo. Nanyalo nje batasi basazama bayaphenya vele kuse South Africa la. Umbono ngewombukeli SABC ayizokuthweswa umlando wokuziphendulela kumbono wombukeli. Nasibuya entolo. Ngenhlanhla bengingedwana ngaleso sikhathi. So ke konke kumandi everything kumandi. Imakhiwo iselenga namfulelo ngemva kokuphetshulwa lizulu ebelikhamba nomoya emshuluzi. Sisakaga nendaba ngelimi lesindebele nawucetha ukungena siyakwamukela kanti nazikuphundileko indaba ezi uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok na ku Facebook. Umasipalata wembombela uvakatshele indawo ezonakalelwe emthangalasisekelo ngemva kwezulu elinekhulu ebeliduma likhambisana nembane eyingozi izolo ebusuku. Umndeni wakwaDlamini pheze ulobe konke obunakho. Umfulelo wendlu uphephukile. Kwaphuka namafestere wendlu. Kodwa nabakhonile ukweqa babaleke bangakalimali. Okwanje umndeni lo ufuna indawo yokufihla ihloko. Into letinye ndike dimoshakele la ikhathe endlini. Ngenhlanhla bengingedwana ngaleso sikhathi. So ke konke kumandi everything kumandi. Kubite nje ukuthi njengoba ningibona ukuthi ngithathe letinye izinto ukuthi ngihambe ngiyodibeka kulomnye umkhukhu. Indawo ehlalisa abafundi nayo iphethukele umfulelo. Imindeni echaphazelekileko ibawa isizo kuhulumende. Nemigwaqo asinayo imigwaqo yokuhamba nje besicela kakhulu ukuthi mangabe igovernment yethu ima ingasibukelelela la kumigwaqo khona ukuhambeka. I didn't think ukuthi amathayela angatholakala phuma nje endlini yonke. Kutholakala umuntu ongaphakathi athamba and nefurniture yakhe iphinde moshakala. Izangoma zezulu zithi kusalindeleke izulu eliningi endaweni ezinye zempumalanga. Tomorrow, not much is expected. However, we still do expect some showers and rain in the morning in the Lowveld with drizzle and fog patches along the escarpment in the morning. Umphakathi ukhuthazwa ukuthi uhlale utshejile ngalesi sikhathi sezulu. Umnyango wezefundo eGauteng uphenya isehlakalo sokuthelisa esibangele bona umfundi kaMatric azibulale ngeveke ngaphambi kokuthoma kokuhlolwa kwenhlahlubo zakhe zokuphela komnyaka. Kuthiwa uoffense Kevin Mohanedi wePilotuna Secondary School eMabopane ehlagwini yePitori udose isichema sabanye abafundi nabeka ngebhesini ethutha abafundi bambetha kwabe ngahlanya abanye bamchuda amavideo. Umnyaka wokugcina wemfundo zamabanga phezulu kaoffense Kevin Mohanedi uphele ngesihluku. Ibhudange lakhe lefunde lichabalele. Kuthiwa batsho unina uthena akabika isehlakalo sesikolweni kwathiwa isehlakalo senzeke ngebhesini yeke isikolo asikazi ukuthwesa umlando kananyana ngingenelela amapholisa endabeni le akhange kuphelele lapho ukuthweliswa. Umfundi lo bekaphatha ngamalengiso uzibulela amalangana ngaphambi kokuthoma ukuhlola inhlahlubo zakhe zokuphela komnyaka. Umnyango wezefundo wesifunda seGauteng uphenya indaba le. We have launched an investigation, an internal one, just to understand on where was this matter reported and who did not do what is supposed to have been done. When a learner is in transit to school, inside a school bus, the code of conduct of that particular school applies. So the learner, despite being inside a school bus, is considered to be in school. Kananyana zihlukahlukana izathu zokuzibulala kwabafundi ukuthelisa nepi ngizo zande ikhuluma. Kanti njengoba na inyanga kaSewula kuyinyanga yokuphandlulula ngokuphila kuhle komkhumbulo, umnyango wezefundo wesifundisi uthi asikho esinye isikhathi esingcono kunalesi esingasetshenziselwa ukuyelelisa ngezehlakalo ezivelela abafundi. Izazi zezempilo zithi zimbadlwana izathu ezibangela ukugula ngokomkhumbulo. In the context of the youth,
even in school settings. We know about the increase in bullying that has been going on. Nakusesenjalo kunamahlelo abekiwe ukusiza abafundi baka-matric nabahlangabezana neentshijilo nangiziphi kanti umnyaka lo inyanga yokuphandlulula ngokuphila kuhle komkhumbulo kuhloswe ngayo ukweluleka ngokomkhumbulo abafundi abotitshere nababelethi. Mbukeli njengomana abafundi baka-matric bathomile ukuhlolwa nje sizokunande sikucalela umfundi angakulindela emaphepheni wemfundo ezihlukahlukeneko. Namhlanje sikucalela iphepha lesithathu lesiNdebele elihlolwa kusasa ngo-9 ekuseni. Kibo bonke abafundi be-grade 12 abayocela iphepha lesithathu lesiNdebele kusasa nakumhlahlandlela omfitshane ekufuze bawulandele ukwenzela abanyana batlole ngendlela ephumelelayo. Ake sithome sikhulume ngesakhiwo sephepha. Iphepha ke lakhe kanjani sikhumbule ukuthi esiNdebeleni sinesigaba A nesigaba B. Kusigaba A simomethe ama-text okuziklamela sikhuluma nge-essay. I-essay ke inenhloko ezihlukahlukeneko lapho umfundi kufuze akhethe sinye esiba out of 50 marks. Ngikuphi ke bangakulindela? Sine-essay ecocako, sine-essay ehlathululako, sine-essay ethatha ihlangothi, sine-essay emahlangothi mabili. Kwesinye isikhathi abafundi banikelwa isithombe basihlaziye basizwisise ngemva kwalokho basinikele isihloko batlole ngaso. Okunye kufuze bakwenze ukuthi bahlele kusesengaphambili. Okusho ukuthi umfundi kufuze ke atlole i-mind map namkha umap engqondo ukwenzela abonyana ahlele kuhle essay yakhe. Siragele phambili siye kusigaba B. Okufumaneka kusigaba B ma-text okuthindana. I-text okuthindana yinye iba out of 25 marks. Okusho ukuthi umfundi kufuze akhethe ama-text okuthindana amabili azoqonyeliswa i-50 marks. Ama-text okuthindana afaka hlangana incwadi yobungani, incwadi yabakhulu, i-interview, umlando kamufi, faka hlangana godu i-article njalo njalo. So abafundi kufuze bakhethe ezimbili ukwenzela abanyana batlonyeliswe i-50 marks. Okunye iphepha seliloke kufuze bakhumbule ukuthi baqala obukhwari bokutlola, baqala ke inongo zelimi nokusetshenziswa kuhle kwelimi, imithetho nemithetshwana yelimi, faka hlangana ke nobuthakgha bokutlola. Yeke abafundi kufuze bakhamba bayozilungiselela ngendlela ephumelela usibafisela ithudu bonke abayoclola kusasa. Bayomdla kabuhlungu uChristmas abasebenzi bemayini abayikulungwana nekhulu eMpumalanga abaphelelwe umsebenzi. Ikhampani yemayini SABC Resources kulindeleke ukuthi iphungula abasebenzi beMiddelburg Mine neKlipspruit South East eMpumalanga bashayisenza inzuzo. Omunye wabasebenzi ongakaphatheki kuhle indoda yeminyaka ema-35 ubudala iqalene nomraro wokungalahlekelwa umsebenzi. Njengombana sanda isichukumiso sokuthi bajanyiswe emsebenzini yikampani SABC Resources. In the family, I'm the only one who's working, and then I'm the provider. I've got kids, I've got family back at home that I need to support as well. So they won't survive if I'm not working. Ikampani isirithi iyokuphungula abasebenzi abayikulungwana nekhulu eMiddelburg Mine Services neKlipspruit South East. Imine le ithi ukusetshenziswa kwamalahle kwayo akwenzi inzuzo kanti godu ifuna ukuhlela ngobutsha ukuqinisekisa ukunzinza kunye nenzuzo. This retrenchment, it is one informed by greediness because Seriti wants to close this mine, replace permanent employees with contractors. Estatementeni ikampani le ithi iyabona ukuthi amagadangayo azokuba nomthelela omumbi kubasebenzi kunye nemphakathini wendawo le. Yabuya godu yaveza nokuthi izokuragela phambili nemkhulumiswano yokulinga ukwakhisana nabasebenzi ukuqinisekisa imphumela emihle. Kanti njenganje indaba le ise-CCMA kanti i-union inum ihlela ukususa umbango. Nakusenjalo ikampani SABC ibuye godu yaqinisekisa ukuzibophelela kwayo ekuphakeleni i-Eskom ngelahle kunye namakhastama wayo nemmarageni zangaphandle. Nenge SABC iphumelele emahlelweni wayo abasebenzi bayokugcina ukusebenza mhla namalanga ama-31 kuNobayeni. Kezemali iranda lehlile nalilinganiswa nezinye imali ezikulu. Njeke silalamela usibusikhosana ehlelweni zibuya nabazumi kuKwekwezi FM. Sibu nithi namhlanje niphethe indaba yabo masipalata beMpumalanga. Nikhuluma nabo bani? Siyathokoza bonke silothisa umbukele ukhona osekhaya esikhulumisana nabo namhlanje ngosomkhandlo wezombuso ohlanganyela nendaba zamakhosi lapha esifundeni seMpumalanga umhlonishwa uSpiki Mashilo
ngale kwalokho sinosihlalo wehlangano engamele abomasipala khona lapha esifundeni seMpumalanga okuyisalga ubaba uWalter Mngomezulu. Ilokho siyokudemba indaba yokuthi abomasipala bonke besifundeni seMpumalanga ngonjalo nabaphathi babomasipala bekade banomhlangano nomnyango lo odoswa phambili ngumhlonishwa uSpeedy Mashilo nalaba-ke abavela kwaSalga ukuzokhuluma ngobujamo babomasipala obukhona esifundeni seMpumalanga. Ngiyo-ke indaba esikhuluma ngayo khulu namhlanje ehlelweni Zibuya Nabazulu. Sithokoza ithuba. Kuzokele sibu sithokozile lotshana ekhaya ngelesithathu akhe sicalele ukuthi bunjani ubujamo bezulu livulileke ukusuka phakathi kwenarha yeSouth Africa ukuchinga eJingalanga kanti ke kunamafu kusuka eGqeberha ufikela lapha endaweni zabo Durban esifundeni sange KZN tholakala amathuba wezulu nge30% arabhula lapha esifundeni seMpumalanga ukufika ngaleke endaweni zeLimpopo ngale kubophulukwane. Kusasa sibona ikungu endaweni eziningi moya ke lo obonako inkomba ezikhambako ziba khona ngezomoya kanti ke ikungu le igcwele pheze inaha yoke eSouth Africa. Kusasa tsheja uyelele na uchayelako lapha ke esifundeni sange Northern Cape njengemhleni pheze sibona lapha ke ithuba lomlilo wemango asicalele amazinga ukuchisa ukuthi akhamba njani sithoma ngapha ngesifundeni sange Gauteng sibonakala sifuthumele endaweni eziningi Pitori ke yona ke ngayachisa khudlwana nge30 degrees Celsius endaweni eziningi bo26 bo28 iLimpopo ibonakala ifuthumele ngezinye indawo lapha eMusina kuyachisa nge31 iliphalale nge33 neThaba Zimbi ePhalabhura nge29 esifundeni sange Mpumalanga futhumele endaweni eziningi nakhona njengoba nasibona nje lithoma lipholile nokho ngalenga kwaZulu Natal nakhona kufuthumele kamnandi endaweni eziningi eDurban nge24 esifundeni sange Mpumalanga Kapa nakhona ke njengemfunda eziningi futhumele ke ngokuchisa ngezinye indawo khulukhulu lapha ke kuboGraafrenet nge33 ngalenga esifundeni sangale ngeJingalanga Kapa kupholile Cape Town eMossel Bay kupholile kuthi ke ezinye indawo njengalapha eOudtshoorn kuyachisa khona ke nge34 ngaleke ngeNorthern Cape sibonile ukuthi lapha eUppington ngaba nekhonakala umlilo wamahlathi kungombana ke kuyachisa ngabo 36 endaweni eziningi kuyachisa ngapho eFreystata kufuthumele endaweni eziningi eSasolburg nalapha eBothaville nalapha ke ezinye indawo kuyachisa nge30 lapha ke esifundeni sange Northwest kuyachisa endaweni eziningi khulukhulu lapha eTosca nge36 degrees Celsius asibonane kodwa ngesikhathi esilandelako tiro nje ukobongile